Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dekben Hauraghat Elia Long kido SSG tumaphan suri kep tangka check kiron pon. Karbi rong asarmi tumpen Karbi People's Hall taralang solong kachirong mame kipamang. ASDC CPIML Derapi APHL CPN HSDF atum lipai K hijanangbong hembrit kachipri pangcheng lipoma. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Mane nili la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormon la sonna ki long pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane mana ki so bang du prote enunta aprang akesu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki chu pensi lita kene ilu Karbi Anglong live prime time birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjupuning tha. Suri kep atangka self help group animalia tum ajak dingklui pen kachong hongprong atangka pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ariding pen Hauraghat Elia Long self help group animali suri ke thomra pharopho atumaphan check kironpo. Kidamtang arkoni phai krihniani Dogmoka Higher Secondary School Pathuak Lamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ari dengpen self help group animalia tumaphan Assam Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan Scheme pen suri kep tangka check kironpong Bangso Hauraghat Elege Parlo self help group animali bang suri ke thomra suri phua tumaphan inwelong suri kep tangka check kironpong Bangso check kiron ponomalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso, MP Amar Singh Tiso tum pendanglok, Pinangan MLA EM MEC Board Chairman atum chitongdun. So kobat ola matir gondogol ase নহয় ফৰেষ্টৰ গণ্ডগোল ola মানুহৰ মাটিৰ গণ্ডগোল হৈ যাব পিজিআৰ ভিজিআৰো হৈ যাব লাহে লাহে আমি না আমাৰ মেইন কথাটো আছিল যে আমি হাইকোৰ্টত এফিডেভিট দিম কাউন্সিলে অলৰেডি এফিডেভিট দি দিলে এফিডেভিটৰ কপিও আপোনালোকে সিএমৰ পৰা লৈ ল'ব আমি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এফিডেভিট দি দিম আমি এফিডেভিট দিলো আপোনালোকে কপি সিএমৰ পৰা লৈ ল'ব সভাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আপুনি কৈছিলে বাবা স্যাৰ এটো এভিকশনৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব এটো হাইকোৰ্টত এতিয়া আমি পিটিশন দিছো হাইকোৰ্টক আমি এপ্লাই কৰিছো যে জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে যাতে শুনানি হৈ যায় স্যাৰ আপোনাৰ আৰু কিন্তু ভিজিআৰ পিজিআৰ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ আছে সেইবিলাক আমি সব উদ্ৰ কৰি দিম এতিয়া সভাগত বিধানসভা মই 14 তাৰিখে ডিফুট আহিম কাউন্সিলৰ লগত আলোচনা কৰি যি কাম কৰিব লাগে আমি কৰি লম স্যাৰ আপোনাৰ ফানৰ পৰা অল কাৰ্বি আংলঙত কিবা ফান্ড দিয়া আছিল এটো টাউন কমিটি লাখ 2 লাখ মই নাজানো বাবা একো ডেভেলপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইমান ডেভেলপ হৈছে ডকমকাৰ পৰা কুঠৰি ৰাস্তা বাবা নাই বহুত জায়গাটো হোৱা নাই আৰে ইমান কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেন্ট হৈছে গুটে অসমৰ মানুহে হিংসা কৰে ইমান কাৰ্বি আংলঙত কাম হৈছে বুলি এতিয়া গুটে যেতিয়া অসমৰ বেলেগ মানুহ কাৰ্বি আংলঙত ফুৰিব আহে মুক গৈ দাদা কাৰ্বি আংলঙত ইমান টকা দিছে আমাক নিদিয়ে বুলি কয় স্যার সমষ্টি ওয়াইছত 10 লাখ কৈ দিয়া পিএছত 10 লাখ দিয়াটো কিছুমানটো ভালকৈ কাম হোৱা নাই স্যার কৰাই দিব লাগিব তোকো দি দিম বাবা তই অলপ সুপাৰভাইজ কৰি দিবি হাওৰাঘাট এলএসি আন্ডাৰত কি কোনটো টিভি স্যার আমাৰ কোনটো টিভি স্যার কাৰ্বি আংলং ফ্লেশ নিউজ স্যার ফ্লেশ নিউজ 14 তাৰিখে মই আহিম ফ্লেশ নিউজৰ পৰা মোক এটা ৰিপৰ্ট দি দিলে হল ক'ত কাম হোৱা নাই নতুন প্ৰজন্মক আগভাগ দিম কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত এমএলএতকৈ কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে কাউন্সিলতো এবাৰ সিটো বাঢ়িব 44 হ'ব
গতিকে কাৰ্বি আলঙত এইবাৰ নতুন বহুত মহিলা আৰু যুৱক ওলাই আহিব স্যাৰ আৰু এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট কাৰ্বি আংলং যদি আমি বিলাহী বাহিৰত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত নগাঁও জিলাত কিনিব যাওঁ 20 টকাৰ পৰা 30 টকালৈ কিন্তু কাৰ্বি আংলং 80 টকাৰো অধিক কাৰণ ইয়াত এটা দলে কোনো পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমানে ইয়াত মিলি পেলাই এটা খুব বিয়াগুম ঠিক আছে এটা কাম কৰিব 14 তাৰিখে মই আহিম মোক অলপ গোপনীয়কৈ বস্তুটো লিখি দিব মই ব্যৱস্থা ল'ম ঠিক আছে আৰু সমবায় সমিতিসকল কি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিয়াৰ লৈ পেলাই যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ মোক সন্মুখীন গোটেই কথাখিনি এবাৰ 14 তাৰিখে মই ৰাতি থাকাকৈ আহি মোক লিখি দিব থেংক ইউ ছাৰ ফ্লেশ নিউজ জিন্দাবাদ হা বাবা ঠিক আছে গৈ থাকো সকলোকে বঢ়িয়া Dongmukak pen Samsung T Karbi Anglong Live. Arkoni phai kre ke thomani Karbi People's Hall taralang solong kido longmir jeng acha tailong Karbi rongasar me tumpen rongasar doan kachingruma me ke paman pona birta nangle Karbi rongasar me tumpen rongasar doan kachingruma me ke padu pona long Karbi rongasar me ame phu Dormo sing teron pen kachipahem phu pona me long aluhi sar poman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang chitongdun Karbi rongasar me tumpen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang aphan rongasar tum akimang sonpho puthak pinpuralu ipajirdu pinpuralu kipajirdun ateng pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang pen rongasar tum aphan isi penisi kiklem kipachun ponje phan lamchak pitekai Kan sek atom sikaching bai do la solong nil phana luisar poman pen hanglo atum son formu alang tum nil tum phan pinpuro nang pilo la soting pen yang ton klempon la popus pang dak no la pen prang kachikroi tang sike onglo la pen prapjin pen tiripi office emta da kimpon po non favorite chiklo ke tendal korpon po la pen aparta alang tum arong manilong silong le georgi jaji pulong ke lake alang tum hin pen si long le apota bang NOC no objection certificate bang ke atume si ponai la soting pen si Karbi Anglong Thomas Council pen ta kachikroi tang alam pen nitum pang dak panelo order da piponelo la pen aparta lang tum non isia bang ke central government pen nitum phan approval bang elo 843 la so traditional village development council la so ke sengji phan nitum phan order nang wanela approval nang pielo la sinon prapjin pen chikloi jonmong patame la tame traditional village development council ke sengji phan ni pang dak ponlo la pen ke claim ponpo la pen ke march april chiklo pen ke development atangka phan tame central government pen nang lepo la ke council ke le ke claim ji ke lo traditional village development atum si claim ponpo la ke la hini ke thomalam pen si pini dak ni phan hanglo ni pang dak ponlo tong sikot pen Karbi Anglong aradapan matangte PBDC lapen ke nongle philang lapen taun ke palu arong asar tum arong atumulong phan same aprang si singwai singsai pen si taun ke palu ponangji kulai huya puthak lapen ke PDP ahem sai hem phan ikim phan lapen ke da PBDC chairman bang ke rong asar vek nangi kusi ha kiteng ningkat sil kep pen ngati song nian ningkat kep nang pen no tasila so aputhak si ne tum pini hawar Karbi Anglong dang News report Karbi Anglong Live. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai Mane nili la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna kilong pen ke la so dowai ke chu pen sinon ki milo la si Mane nali tunta nali ni hang pen mane mana ke so bang du prote pen nunta Aprang akisu ta ani du ulu laso amar jiwan adwai kisu pensi lita kini iglo Racharya Songapur Kimolong Langdam Pulutang Te Kedamtang Autonomous State Demand Committee Pen CPIML Racharya Song Tumangpong
kache theng kache chokpen chenglok hemrit kachipri korte chini ne mudi chini ne lapen karbi hejan chini ne khe reng nang ji pola ma bangke thangnat ke matha thegama si aviden anpin lo lasom thot si pining surihni rain ko ratroganing kan le thot seta me thang khe hejan hemrit kachipri asai langnu ang thek nang klang tanglo aho bangso hem kachipri sai lang no lake all party hill leader conference pen hill state democratic front atum angbong along si nang klang bangso koi ke wana ke nili tum birta ke to tum pen le ke pachita thap ta bukali lapuson khe hejan hem rit kachipri sai lang no lake lumbajong constituency angkang gitashram ahawar thiang anglong arong amikar mohan rong pharpen omphu disopi atum pen kachukin ve I hem along kedamtang arkoi ni phai kebaning ve hemaduta abang kavya hut PHLC lumbajong constituency mai phu David Kathar pen chunbang sonjoy kiling atumsi nili hem nang ki pri pusi hem ahem phi om phuti supi pen chathan ho kidamta apor hu nilista me PHLC long chirab dun bonta alang itum nili phat thangna nang kilang kavi pen ajok nilia bangke HSDF along chirab dun rong ajo kidamtang arkoi ni phai Chris Arni Kangsam nili hemalong HSDF amai paduponlo la sojok si APHLC amai phu David Kathar pen sonjoy kiling atumabangke nangkilang un e jok sin nili hem nang priat luputa ningji ponthu labang so lama bangke ni labang so hem ki priya bangke ki pribino bangke huni baraju ape nili tumbirta chilong bangke debar 11 tarik arni si nili tumbirta chilo Engke 11 tarik arni nili tumbirta chilong lo engke la nili support tumbang ahok ma hok hima punang pachilang lo alam bang ki ahok pet lo kumata tum sila so hem kateng kheng tekang mate phalang no tekang et lo labang so heng ki phalang no binong bang nili tumbirta ke long bang ke EPSRC a leader lo David Kathar la pen Sonjoy Kiling alang like secretary lo David Kathar bang ke president lo bon kopi pasinang lik hem la punang priti ke lo labang so ki priya bang ke aprang ke nili ke EPSRC along roton kro pias along pen nili ke president lo la pen aningkan satame EPSRC pen la da roton kro pen ke pahai ke nili si camping bom lo nili pen si pahai bom lo he amala pen amat nili labang so EPSRC along bang non kachi oduna bang ke nili kedam tang aningkan MEC election la pen MP election hutani li pahai don bo Lahenlong David Kathar aho hemahem phu omphuti sopia koi ki pia teng protangte APHLC racharya songatum akemang karbi ningisi donang jipu alam pena bangke chitondam de pinason si thekpon longno athemana por hutsong thorom chipu pepin pen ki dukila karbi doan ningisi ki donang japor jongsi asap o alam pen hembit ka chipia sai ki klem protangte APHLC tum jakong nangliro apor hut anke lamthi sianta kang om jia tungke kalipino APHLC racharya songatum bangke APHLC lamjai sapo angtong dipen kaning jever khe kaching honang ji pu alama bangke hemrit kachipri henloma APHLC tum akhe nongri kaching honang thekloma lasi khe nongri kachirai kom nang ji plotangte hemrit kachipri kali hemrit ki kim ki parjab pia bangsi kenangji APHLC claim bang David Kathar pen sonjoy giling atum kilik hai hia ko pen rarapan hemrit ki pripia saisi claim rong po bangke APHLC tir pi ke jampon atum phan rat angnu amahang phu ikivira sonno so hectic inke so hectic sutame alang litum chini lo jenili da roton kro PS a president so pik bata alang litum arjulong lo sitame nili pana kiso tanang langle sikso bom ho nili hempen hong anta nili baron e sitanili phan duwai imuta nang pipe paisa ek tukas tame nili phan nang thon the la pen nang ke thon ki hello lo amit thang am tuman sitame nili phan nang chelangle ama sinili so bom hos tame nili chema thalo je EPSRC aning kaning pahai lo la pen bor idun lo sita non puta ni phanang rabre la pen non puta me ni phan akang jin so avi kiso onda ni phanang chelangle puma se so honi li ning duk lo ni li mikri bu lo ama se aphi bang kiso ni li bang sap nili Christian mate amani li prayer center long ahin arnam chu ardom lo hatna ardom pipen amani li arnam kang hon pen ajok nili me mu chot mi det lo he mi lon ke la mi det pen amasen ke nili ning chi phar leb lo je la tu malong yong sin ni do bom lang plotang te ni kereng dun sia war san hok ta long de lo puma sin nili sar
rajan sar aphan ni lipun chokor lo sar ni li nang li long wangji yale ma sar bang bang oi bai do alang li ni li phan welcome lo welcome nang pilo jar lo ama se alang li pani li chuning ridam lo ama se alang li sinon Christmas ka do ka vianta ni li phan do pluk nang rap dun lo ama sila bang so ke rap aning ge the pen ama si ni li rajan sar aphan ni li ko ni li og ni li pan mi sen pen ma alang li kam ni li ko klem pi pit lo News report Karbi Anglong live. Pini prime time berta kalapon si kang ton poniklo kartong.